লাখ লাখ টকাৰ সৈতে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল তিনি কংগ্ৰেছী বিধায়ক আৰু এই ঘটনাৰ সৈতে নাম সাঙুৰ খাই পৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ তিনি কংগ্ৰেছী বিধায়কক 10 কোটি টকাকৈ প্ৰলোভন দিয়াৰ অভিযোগ পশ্চিমবংগত 50 লাখ টকা সহ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল ঝাৰখণ্ডৰ তিনি কংগ্ৰেছী বিধায়ক ক্ৰমে ইৰফান আনসাৰী ৰাজেশ কাশ্যপ আৰু নমন ভিক্সেল ঝাৰখণ্ডৰ চৰকাৰখন বিজেপিয়ে ভাঙিব খোজাৰ অভিযোগ উঠিছে ঝাৰখণ্ড মুক্তি বাহিনী আৰু কংগ্ৰেছ মিলি ঝাৰখণ্ডত চৰকাৰ চলাই আছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এসপ্তাহ ধৰি দিল্লীত বাহৰ পাতি আছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দিল্লীত থকাৰ সময়তে তেওঁ ঝাৰখণ্ডৰ চৰকাৰখন ভঙা পতাৰ খেল আৰম্ভ কৰিছিল কেবা লাখ টকাৰ লগত তিনিজনকৈ কংগ্ৰেছী বিধায়ক পশ্চিমবংগত ধৰা পৰাৰ পিছতেই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযোগ আনিছে কংগ্ৰেছ দলে आप सब जानते हैं कि पिछले 7 दिनों से दिल्ली में विशेष रूप से आसाम के माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर बैठकर जो दौरा कर रहे थे उसमें किन किन लोगों ने उनके साथ मुलाकात की किन किन लोगों ने उनके साथ में उनकी क्या बातें हुई किससे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई हर चीज़ का रिकॉर्ड है समय आने पर उन सभी चीज़ों को विस्तार से रखा जाएगा कल कुछ विधायकों को कलकत्ता में भारी कैश के साथ वहाँ की पुलिस ने इंटरसेप्ट किया पकड़ा विशेष रूप से आप सब जानते हैं कि झारखंड की चुनी हुई सरकार को पिछले 2 सालों से सतत एक जैसा प्रयत्न शुरू है कि उसको किसी प्रकार से अस्थिर किया जाए उसे कमज़ोर किया जाए वहाँ पर सत्ता परिवर्तन किया जाए और इसके चलते हुए समय समय पर वहाँ के विधायकों से संपर्क साध कर उनको आतंकित कर उन्हें लोभ लुभावन देकर ये कोशिश सतत चालू रही है এখন এসইউভি গাড়ীত আহিছিল 5 জনকৈ লোক ইয়াৰে তিনিজনী আছিল ঝাৰখণ্ডৰ বিধায়ক ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত পশ্চিমবংগ আৰক্ষীয়ে আগভেটি ধৰিলে এসইউভি গাড়ীখন গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা এই তিনি বিধায়কৰ হেনো পৰিকল্পনা আছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক গুৱাহাটীত আহি লগ ধৰাৰ নতুন চৰকাৰ হলে মন্ত্ৰিত্বৰ টুপ দিয়া হৈছিল তিনি বিধায়কক ঝাৰখণ্ডৰ ৰাঁচীত ইতিমধ্যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীত অভিযোগ দিয়া হৈছে আৰু যিখন এফআইআৰ দিছে তাত চাওক বিভিন্ন কথা উল্লেখ কৰা হৈছে কিন্তু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো যদি এফআইআৰখনত আপুনি চায় Siri Irfan Ansari and Rajesh Kachapa wants me to come to Kolkata and then take me to Guwahati where according to him he will make me meet Sri Himanta Biswa Sarma who will give me assurance of a definite ministerial berth apart from the money. Irfan Ansari has told me that he has already been promised health ministry in the new government. He also told me that he shall be reaching Kolkata yesterday afternoon. A dangor obhijog utthapan kora hoise Congressor torofar pora homantoral bhabe likhise he said that he has already got the money transferred to his persons and once I reach Guwahati and promise in front of Sri Himanta Biswa Sarma he assured me Sri Sarma is doing it with the blessings of top shots of Bharatiya Janata Party BJP political party sitting in Delhi অর্থাৎ কংগ্ৰেছে এফআইআৰ দিছে এনআই বাতৰি কৰিছে আৰু এফআইআৰখনত লিখা হৈছে বিধায়কগৰাকীয়ে যে বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ কথা মতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেওঁলোকক সাক্ষাৎ কৰিব বিচাৰিছিলে আৰু তেওঁলোকক গুৱাহাটীলৈ সাক্ষাতৰ বাবে আহি থকা বুলি এই কথা উল্লেখ কৰিছে চৰকাৰ ভঙাবতা আৰু টকাসহ বিধায়ক গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা এই ঘটনাত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নাম সাঙুৰ খাই পৰাত দেশজুৰি চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে এই ঘটনাৰ উত্তৰো দিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এয়া হেনো কোনো নতুন কথা নহয় 22 বছৰ ধৰি মই কংগ্ৰেছত আছো শীৰ্ষ কংগ্ৰেছী নেতায়ো মোৰ সৈতে কথা পাতে মোৰ বিৰুদ্ধে আনকি সংবাদমেল দিয়া কংগ্ৰেছ নেতাও मूर होते भाल। आप देखिए, मैं भी देखता हूँ सारे कांग्रेस का एमएलए लोग हम लोग को मिलते रहता है, एमएलए नहीं
वो कांग्रेस का बड़ा बड़ा लीडर जब भी गुवाहाटी आते हैं मुझको मिलता है, मैं दिल्ली आने से सब मुझको मिलते हैं। वो तो मिलने में क्या कसूर है, वो तो मेरा पुराना पार्टी था, लोग तो मिलते रहता है। और जो व्यक्ति ने ये एफआईआर दर्ज किया है उनको तो मैं 20 साल से जानता हूँ और मेरा साथ एक डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमेशा संपर्क होता है, तो उनको मेरा पास लाने के लिए कोई मिडिलमैन का जरूरत नहीं होता है। और ये तो एक विधायक का बात है, कांग्रेस का बड़ा बड़ा दिग्गज जो एकदम मैं टॉप मोस्ट से टॉप मोस्ट बोल सकता हूँ, वो सब भी मुझको मेरा साथ संपर्क में रहता है। कोई पॉलिटिक्स का बात नहीं करता है, लेकिन जब 22 साल एक व्यक्ति एक पार्टी में रहता है, संपर्क तो रहता है। तो इसके लिए कोई एक केस हो, कोई एक एफआईआर दर्ज करे, पता नहीं है कांग्रेस का क्या हो चुका है। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰায় এসপ্তাহ ধৰি দিল্লীত আছিল। কংগ্ৰেছৰ সন্দেহ ঝাৰখণ্ড চৰকাৰখন ভাঙিবলৈ বিজেপিয়ে দায়িত্ব দিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক। মহাৰাষ্ট্ৰৰ শিৱসেনা, কংগ্ৰেছ আৰু এনচিপি চৰকাৰ ভঙাৰ ক্ষেত্ৰতো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নাম আহিছিল। নেশ্যনেল ব্যুৰো টাইম 8।